You know, happiness is not relative. It's not a relative term. Znate, u suštini sreća nije relativna stvar. Happiness is a perpetual situation. To je stalna situacija. Znači, Usually our happiness depends on another person, a situation, or a particular material, or a particular state, such as having money or not having money. Our happiness is dependent on something. That is not happiness. Obično naša sreća zavisi od nečega, da li od neke odeće ili od para koje imamo ili nemamo, neke osobe, da li je prisutna ili nije slično. To nije prava sreća. We should be happy for no reason. Treba da budemo srećni bez ikakvog razloga. If we are happy for no reason, we are always happy. Ako smo tako srećni bez razloga, onda smo uvek srećni. You know, why we keep shifting grounds, searching for happiness, but we never find it. Zašto stalno krivudamo, alelujamo, znači nemamo neku svoju istinsku bazu? Zato što stalno tragamo za tom srećom, ali ne nalazimo. Have you thought about it? We are always on a journey for some destination. Da li ste razmišljali o tome? Uvek smo na nekom putu ka nekoj destinaciji. But the destination never arrives, because the journey is what we are interested in, not exactly the destination. Because sometimes we don't know where we're going. Ali nikad na kraju ne stignemo na tu destinaciju, jer nama je važniji taj put nego sama destinacija, i često i ne znamo gde idemo.